faks sam došao prije 4 godine. I došao sam zato što mi se probudila želja da jednostavno radim nešto drugo. One tehničke struke ipak malo su suhoparne, pa sam uvijek želio vidjeti neki drugi svijet. I ovo je definitivno bio drugi svijet. Zato što vam otvaraju to neka pitanja koja su svima bitna, smisla života, pa o tome se može puno pričati, a u matematici baš i ne. Ima jedan odgovor i to je to. Kad bih trebao izdvojiti nekoliko stvari koje su me se najviše dojmile tijekom mojeg studija na ovome fakultetu, to bi bile 3. Prva, možda i najbolja, je odnos studenta i profesora. Ovdje studenti nisu brojevi u indeksu, nego su osobe. Jednako značajna je i uprava fakulteta, to jest administrativni poslovi, koji su itekako dobro i efikasno riješeni bez nepotrebnih čekanja u redovima ili čekanja nekakvih potvrda i prijava, nešto što se može riješiti brzo, ovdje se i riješi brzo. Treća, meni osobno najdraža, makar ne možda toliko bitna za ugodnost studija, je izrazita blizina knjižnice koja je itekako dobro opremljena, ima bogat fond i unutar knjižnice se nalazi i referentna zbirka koja jednom studentu filozofije na ovom fakultetu pruža sve što mu je potrebno i zapravo ja osobno nisam imao nikakvu potrebu ići u neku drugu knjižnicu tijekom studija. Sa svime sam jako zadovoljna, posebno sa kolegama. Jako se dobro slažemo. Imamo ekipu otprilike nas 10 s koji smo si super, koji se družimo i na fakultetu svaki dan, redovno studiramo, dolazimo na predavanja. U cijelom ovom događaju i na misi zadušnici i na sprovodu se osjetila jako velika prisnost među nama. Osjetila sam veliku sigurnost jer sam vidjela da će moji kolege i profesori biti uz mene i u sreći i u nesreći i da se ima ko pobrinuti za te stvari ako se meni ili nekome drugome, ne daj Bože, to dogodi. Dakle, dojam je taj manje-više onaj prvi dojam koji sam dobila kad sam došla na fakultet se zadržao i na neki način još više razvio. Taj dojam topline, dojam bliskosti, prijateljstva, osobnog nekakvog pristupa, komunikacije. Što se tiče, kako sam već govorio, otvorenosti i povezanosti studenata i profesora, to se možda najviše može vidjeti tijekom godine na 3 događaja. Već tradicionalnim svečanostima na dan fakulteta, na božićnoj priredbi, proslavi i roštilju u čast kraja godine. Tada se studenti i profesori, i sadašnji studenti i prošli studenti nalaze u jednoj opuštenoj atmosferi, peče se roštilj, razni sportovi se igraju, popije se koja čašica i općenito u jednoj opuštenoj i ležernoj, neformalnoj atmosferi se i dalje produbljuju odnosi između studenta i profesora. Što smatram je jedna vrlo specifična i zanimljiva karakteristika ovoga studija. Puno teže shvatiti ljude nego tehniku. Kompjuter ne priča, kompjuter ne misli, kompjuter ne voli, kompjuter vas ne može povrijediti, skoro. Dok ljudi mogu. Sve to. Ali ona osoba ili onaj čovjek koji je možda najteže shvatiti, to je sam ja. Dosta tih stvari koje sam ja mislio da su tako sigurne, da su jasne, sam shvatio da nisu jasne toliko i da nisu toliko sigurne. I mnoge predrasude koje sam imao su uklonjene. Naučio sam razmišljati, što prije sam mislio da znam, a sad sam vidio da nisam znao i da još ne znam. Pa evo, to je proces i to je nešto predivno. Studenti podnormalno komentiraju profesore, komentiraju način na koji predaje, komentiraju što se dogodilo, gdje, kad, kako. I u jednoj takvoj situaciji se profesor kojeg sam ja komentirala naša iza mene, ali profesor se nasmija i nije bilo nikakvih posljedica. To je to. To je to što me zanima.
dođite i vidite i sigurno ćete ostati.